Sintunia, naida awalnya boleh sintunia itu karena itu bisa tem sih bisa kado lagi. Kalau masih partai kategori mana, jogo 55 keluar. Orang-orang sendak sepapahan atau enggak, ya mata sendiri sebelah halau sudah jauh. Sintunia hasil sudah jauh. Ini berregra di jogo ini. Timor Leste acá contra Kevin Mozambique por entrar. Ahora sí han descendido. Ini tidak hoki. Sintunia ini ini experiência ini kelas ini buat dia udah azul nih, tapi regra karate donya nih. Lah, ya karate la hari basin tu sema asli mas. Karate regra maka ya tidak usah mian, tidak usah metal. Usah azul. Ya regra ni dua ni maka bola akan ke sini mana lahir di sini bodli. Dia regra karate ni maka tinggal sintu mian harus sintu azul. Ini maka regra ini. Timor Leste menos Moçambique. O coordenador utama di jogo ini. E ouvintes no telespectadores, kita bisa lihat hari ekran televisi ini. Timor Leste Moçambique makan sudah. Joga bola. Tama sila pun joga tasor malu ini sila dia kontrolnya apa tamuluk saya studia kada dire teknik tamne ago wasit harga itu boleh sudah ba kuatnya kata imeru ne demor templi ne fokus tiko sini got Jogo ne sila nilo ko jone tingki kono tingki ne labe demora jogo ne tingki malu ada sih labe hame ka hadi de tere tamne aram coba harga sudah tingki joga labe sudah ini Allah hadi ini ho sasam masih kami masih profesional, ini tinggi, basic knowledge, teknologi. Ini mesti foto dia kalau kami ini, mesti foto kalau ini hotel. Tapi kalau isa mengarut ho, ini point. Ini Timor Leste point ini dah angka 2, nilai 2, point 2. Continua da Timor Leste ponto hak orang
Ahora se le da que punto ini Timor Leste menang 4-0. Jogo tu mai tare agora da dau Angola 6-0. Angola 6-0 Cabo Verde. Cabo Verde se hela ya cor azul ya no Angola ora sedang ya tamaya sintomia. Oh, desculpa, tercera, agora dá o Cabo Verde ho Angola foi joga, não é Angola se está mais Cabo Verde se usa luvas azul, cinto azul, no Angola usa cinto mian ho luvas mian. Agora se prepara o sama ka tama dai campo de para continuar o jogo. E se não mesmo cair banderola e campo nem se não se não cair bandeira nem juiz será outro bem pela sai juiz pela sai bezar bitu kon depende jogo no kon barat to kamal tamne maka winda tare ya mudança o sira juri da muda baida da muda baser tam juiz primeiro segundo terceiro quarto juiz ni hat treinador ya rua no supervisor ko correct treinador halo Hakilat makas itu buat zakat lah bela kilat kuliah ini kabel liane makas ni tamunya ya tendo di sore ni ya supervisor ni sini sore. Bandera ni kata sinyal kat siar ni maka tambah kon bayi atas satu kon kat TV kon ni so sirang berput bandera. Arbit ni so forek semak pondok basai. Tamne bandenya atu kata mian ruakar berarti mian mak tu kono o tem kono azul mak ruakar belum sama-sama. Estão preparadas para entrar no campo de combate. Angola e Cabo Verde, um jogo mais agressivo. Pessoas estão todas para acompanhar o jogo até o final. Quando itu ya jogo karate ni dia agora dagulnya itu kategori hat ida maka 48 kg feto 53 kg feto 55 kg mane no 60 kg mane kami os dag agora lawan ya mane 55 kg. Angola mengatakan poin, jadi mana yang tahu baru, ini mengatakan poin itu. Primera, kita Angola mengatakan poin itu tahu, ini Angola mengatakan poin itu.
hamunu niya adversário munu barai munu tuku niya ponto hetan rua niya ponto agora ba Angola foi bebeida by Alberto ini Angola tentang ponto baruan niya ponto hat. Árbitro para kita tambah ya bandera putih bandera ini Angola tentang ponto ba ponto 5 orang sedang Angola maka domina ya ponto 5 no Cabrera orang sedang 6-0 agora ada ke árbitro para jogo tambah tentang putih bandera si Angola ini Angola ya ponto 5 Iya, orang sedang Angola tentang ponto tambah jurus negro putih bandera Mian. Ini ponto agora pela agak itu. Ini kalinya tentang ponto agora jogo bila mata. Ini juga tem bisa kan. Jadi orang sedang habis putih bandera Angola. Ini Angola tentang poin ini no termina jogo ini mesmo que tempo sedang to. Tambah 0, 8-0. Angola menang. Jogatan feto ya kategoria 53 kg feto. Nebe maka se participa hosi se hari lah itu tambah harus tahu sebenarnya papan nama kan sudah kapuru ini tehento semai masih coba ya kan.
torneio individual tambah terus si parte kabarnya rasta atau si angoleno ne dihatan kastipida. Kalau tak si kau joga maybe ponto jagora dah sinto azul foi ponto ida no sinto dia sejero hela. Sila começa o sama dia tapi dia maybe masih tak para tambah arbitro halo pokoknya ba azul ini azul hetarona ponto dua. Harus tak Mandira dua putiba deten ini atur kata sinto mian hotan tang ponto tolu keras ini ponto agora mian li falona itu 3-2. Harus tak sudah idilat ko sama kat belata mesinnya ponto cuidar tebes sema utama tambah jo karate precisa lais tambah laos fazer força maybe lais lebih importante mas. Dia oras ni arbitro hapara jogunya tambah bandera rua hosi parte azulnya ne arbitro sei ponto ba azul ne signa dua ne ponto oras ne anesande. Sini dua toko emosional barat ini teknik mesinnya la pila santana ini juga lah teknik tambah emosi maka dunia emosional dunia sini dua ini firma oka sintu azul kemudian 3 tambah ostor ini terjadi seperti itu soal kata ya pun oh ini senero kultural ini sama ibe tambah hari osi sema kata pun dia primeiro ini baru buat dengan sensure kata ni maka primeiro hetam poin primeiro pun primeiro bahira draw kari ya kultural hetam menang mas que sini pontos ne hanesa ibe sel hanesa mai hina minuto hotu sir hari pali sema alo ponto sulu Tambah punto bela nessa maybe durante quando gioca te segmai to remata oras hotona ni ponto nessa então hare fali sema ka ohin atama ponto primeiro ya amnya regra hatu kata sensu katanya primeiro ini hari ya quadro hata kagen ba ponto siak boso Portugal ho Santo Tomé Mazola ne kare Portugal sinto mian no Santo Tomé ya sinto azul or sinto dia was dia arbitro dia timor ainda na Lucas Floriano ore lega arbitro foti ba mian ne be maka ese Portugal te ba ulu ne be hatu kata ne ponte tol kelas Ipone kata ponto tolu. Quando teve uru me ponto tolu kan. Ini orang sedang Portugal ne ponto liu osi Santomé. Rese ini dak terus ini taktik teknik sama beratama ponto osi di mata tambah betul kanan. Ini tidak laku sama siapa le buka situ atau tutup katekan. Orang dak nian tautan tutup ida jadi cara hari juri sila Portugal ya hat kedas ma Portugal ini ponto amenta ba hat ta boleh iko ne katakan ponto jadi
ora sudah tarik ona kata contoh prinsip usaju debe juri sira putih la banira banir ne ya foi maka hetan ponto ida banir jogo agresivo. Joga agora mau dia tambah itu kita tek dia guna tarik jogo kepas los ini beta menena harus dak bandera orang sini bandera azul ba contoh nomian balu ba Portugal mai depende sem bandera mesmo balgi rua hetam bandera rua nessa azul rua no bandera mian rua ini sini hetam pon outro ini Portugal ponto 5 no ka contoh ponto 2. Ya, arbitro hapara si dejo une tambah hetan bandera si juiz sira une si saltone na hetan ponto yang firmanya ponto sahabat tolu orang sedang sekolah sahahu pada itu jogo na itu tu asisti sini hatu sini teknik ia kata itu firma agora dak bandera tolu hotu bahaya mian ditambah untuk Portugal teve bahaya kotuk nem bondara wazare hatu kat de pontunya 2. Sila daw ke sila komisario no sila para tambah ia bandera nebe mo hatu ba atau terbe maka hatam ponto ne Santo me hatam ponto ba ponto hat se continua jogo mais que assiste ya natas ka lapangan ini sudah kapita ini baik Portugal tebe tang de ba ulu ba sila pot bale te hatur kata bol ne ni narani ipon kata nihetan ponto tolu dari dunia orang sini dunia ba hitu ba bahasa hetan ini ba sanulu dunia ponto gitu ya nen walu dunia orang sini Portugal mana no punya ponto 4. Maita asisti firmai ya kategori 55 kg mane oke poin dan asisti kena atau keturunan yang menang premier agar dating kontra kali atau tidak hosi santomenya nebe magoin mos menang sinira tei tam flagwa ori semak tu menang bertambah jauh firmai. Nia atleta timorense ne joga participa en evento sira antes base penting antes ya jogana ya event nasional lebe maka Federation Halo ya jogo juniornya lebe masih saya campeón ini hilnya mai participa ya jogo dan ini ya
Dikira teknik jaga ho. Misalnya memang harus tahu itu merasa ini. Harus sedap harus kita beda lah gitu. Cara kita harusnya saya menteri jogonya Joaquin, kemudian maka harus kita seperti apa yang menteri jogo. Kalau harus atlet saya komen satu orang sama kan atau sama bentam teknik tak itu sama bentam. Kemudian teknis atau tambah. Kalau salah teknik bela betul sekali. Beda ya kamu yang bolu azare itu agora wasit arbit se pon valia no Timor Leste hatam ponto dua itu dalam azare liang karatenya no ponto dua orang itu sudah sisi semua komisi hawo juga falana itu dia cuidado sama pote agora bedak bambega poti valete valera mian dua ini tare kata Timor Leste mendat ponto ba tolu dile ya ponto sai ni laga lima ya ponto tare gak era tam ponto tolu para tenaga tenaga ahora dak valera ruak puta Timor Leste dile was arbit se ponto ba Timor Wan ponto rua dile oras ne ponto itu helanek ponto dia para Timor Leste atau benar bal jogo ini mai to tare asisten itu dile kalau ne ponto ponto kata terina ho jogo ini árbitro atur ba castigo ba árbitro castigo ba Timor Leste wan tamanya saya campo de bien makalima muy bien jogado que saya risco então hatan ponto hatan castigo da ahora sotuana no Timor Leste menang 7-0 Timor Leste menang dele pada lawan setir masih jogotan Firma itu tambah itu nih sistem seorang itu kami se kontra malu dia se juga tahan sih kan.
jauh Timor Leste masih situ Liam no dari situ lagi terus sudah tambah situ dia aplikasinya jogi yang lapang ini baik orang sejauh ke arbitra para jauh tambah kita kandidat dua osi Timor Leste ini Timor Leste hetang pun tidak huluk maju gitu. Itu kita asisti dan ya harus ke lapangan boleh nah itu tarik sudah bandera Mian Bahatan Timor Leste lebih mak arbitr foti firmai arbitr pontu dapat Timor Leste amenta pontu ita Pero skoto ini hatan bandera bahaya kemudian ini hatan medela da konsep tambahnya daga ini hatan Castilla ini lah hatan poin tambah ya TB tambah kaya lah emang ini lah balik dia harus jaga kemudian tambah sok tidak bahaya kabul ini bandera tolong putih kita hari kata kemudian kita pon tidak tolong Oras ini dah kira minuto ida ya mai tak kasus ini ada pertama Timor Leste ini yang masih jus naik dua jadi tarik kata harus cukup pontu kalah itu hari tu firman ini harus cukup sejak kata pontu ni lagi dan harus pontu hati nak Timor Leste pontu kata ya jadi nak katanya atau Timor Leste hamonu atau malu kata itu si Raiseluk ya so mune kondu atleta ida monu mos sebele tuk bahiranya monu kon ini tuku ne hatam poi monu de tasne hatam poi firma tare sini kuma atur jogo de dia orang sejak bandera Mian Rua Putih Timor Leste posisi jus dari dua orang sitehi orang sitatu for arbitra tu for pontu wase ikut mai arbitra for pontu Timor Leste orang Timor Leste pontu 5 minuto hela dek 33 segundo arbitra orang sejak hari hela ida sintu Najud tambah di hari kondisi fisik dia kola ini anti tengkok saya berkontrol kan, ini perlu saya kontrol nafas. Ya sudah sahu falan, teh kata minta dia dapat. Ya mana ni Timor Leste jus nentol ini teh kata karun sepot pun tu terlihat data. Oh nila berhetan tambahnya hetan soke ini nila berhetan ini hetan cuy ini kata kastigo badala tolu dia orang dah dia hetan tam pontu ida ini hetan arbit saya hari lain update ni masih kau beri ni kondisi fisik lalu dia ini arbit tengok bolu doktor sih orang hari tu ni kondisi sebenar kondisi tu kalah ini teteh sama resultat osi doktor mehab observasi batas terlebih maka ini kondisi fisik ka Saudi lalu dia kau ini. Menghirap tratamiento sana ni minuto mas tengki para. Ini minuto tengki pausa. Quando bahira apa ni minuto tengki para lah ya. Pausa to bahira decisão si doktor ni continua kalah se continua se tampar ni alus komisar kalau saya ni sai ni lakoni continua kata atur kata Timor Leste menang jogo ini. Ya,
terus jogo oin hosi kategori hat ne total jogo hamutuk tolu racing hat tamane te jogo ni seto como soy no había 3 horas hora. Hoy atau terlebih mono dia saya lagi kalau sini tampil ya kampu sini komisa jogo lebe harus dah para era tambah hetan bandera harus Luis de dua lebe mak fotiba bandera mian lebe wasis harus saya konsulta kalau mesa teknik kata dia los kalau saya ada video ini kok dia harus tahu kan Timor Leste hetan poin ba men no firmanya pontu itu agora de lá ela tampou tudo para Timor Leste sai menang naik ba jogo ya itu hari sisi dapat tiba sini jogo orang sih hendak minit balik kono atau hari itu kata ini Timor Leste menang kau begitu ya harus sudah ke hari kita para jogo tambah hari ba telepon beto no hatur kata ya pontus de Timor Leste saya menang jogo campo deve dirigere si arbitro si Cabo Verde os Cabo Verde dirige diz primeiro si Elvia Timoruan no segundo na Ana si Timor Leste terceiro France no quarto Lucas deve sai arbitro sai diz ba jogo ora se atur sini jogo gesto de jogo sama que ela estava ponto para o jogo não mas tu assiste e dia buka insa técnico insa akhirnya pada hitam ponto dia orasnya apa harus tiga para tambah
Hetan bandera baru tahu hetan kontrol baru. Iya, si kontrol mana? Mereka kasih tahu. Iya, orang sudah ke Angola kasih partainya. No, tahu ada kunci di dalamnya. Ini Angola hetan. Olah hetan pot, ini hetan kasih tambah nyedada. Ini hetan puntu. Si kontrol juga. Kalau saya arbitro ya Campular, ini sudah ide tahu atenção teve, siapa hilang pertama, tambah itu karatenya precisa, mau força mas precisa, lá saya mau tahu. Orang sudah ke bandera azul yang foto bah, Mozambique, Medina ke Pareto, firman ponto bahaya Mozambique ho 1-0. Jo continua ya kita assistir. Então, durante o jogo, né, vai vir a Suíça, que se ele tem que cair, bater para. Será mas que jogo sei lá, será Suíça, será que tem uma cair, bater rolas, né, para, mas põe para isso. Lah, ne, ya, hafal deh, arbitro para. Sio so foto bandera, cari foto bandera, hari bandera. Se foto barang ni, alam tiap para tambahnya atur kata ada dana tuku kona o tebe kona. Ini sudah arbiters bisa foto barang ni. Osi Mozambique mereka menang jauh dulu. Osi Angola menang jauh dulu. Ya Tirmai itu saya asisten jogo Tirmai maka Angola kategori 60 kg mana Angola ho Portugal orang se prepara tama ya campo Angola ho Portugal masih joga ya kelas kategori 60 kg.
sejak Angola ho Portugal, lagi orang sejak Angola ia ada ponto 5, firmai tarik kata memera ba Portugal de orang sejak Portugal ho ponto 1 contra 5. Ini minuto orang sudah besi dah kena, sudah kita kata sudah jadi. Orang sejak memera niat foto ba Angola, ini foto ada tu, kita harus siar betul, itu ponto. Dia orang sejak Angola dia posição ponto ia 8 a 1. Ela ponto ia para Angola pela penal jogo dia mesmo tempo certo. Ya, Bapak atas tenaga bodoh ini harus takara di kontennya jogo. Tadi orang sejak ponto 8 a 1 Portugal ela 1 Angola ela 1. Ela ponto de ini dunia Portugal belakang. Ya, orang sebelah bandera azul Portugal ini cara itu arbitro Portugal kalah. Porto ini 3 a 8. 3 a 8. Ya orang sebelah cara itu nanti agora domina ho 8. Portugal ela ho 3. Cara itu sudah jogo, sudah capaz teves. Cara itu Kepala teknik itu, dia orang sejak bandera azul bah Portugal, kita ada itu satu ponto, di ponto ini bah Portugal, ini ponto 4 a 8. Ya, Portugal tantan sok ini bah Angola, ini bandera. Ini ada ponto a 5 a 8. Ya, lihat ese Angola, bukan itu dapat Portugal. Ini ponto agora 9 a 5, 9 a 5. Horas satu besi berapa? Agora dak árbitro sei Pedro hal protesta. Tapi kata Angola menang. 8 a 5. Tambah dia punya ponto barat dulu. Iya, letek. Pedro kalau itu. Tapi dia menang 8 a 5. Que la categoría 48 kilogramos ne vemos que Timor Leste se ya solo Portugal. Timor Leste papá ela tenía atleta de la Mexia, ne vemos que se contra se Portugal, ne vemos que estamos en el tare se asista mucho, mucho Balcán. Ahora se está mal, que va ya campo. No Portugal ela ya 5 días, Timor Leste ela 5 a 2.
tak Portugal hetan bandeira rua, mulai dari itu kata jogo ini Portugal saya hetan pontos primeiro, no pontos ida para Portugal, no Timor seja. Ia sensu aku kata dia nak kata nak pontos ini, kalau kira dia itu sih, pontos ini saya kata dia mati gimana, itu mereka sesama itu. Rasanya sudah kita sebut itu orang, ini saya mengatakan kanalais, saya mengatakan dia saya menganalais ini saya tampil. Seria gesto di sana itu, popular tenis, tambah. Arbitro para sini tambah sih demora, aku kemalu kata kemalu, kami regra karate, tinggi tama tinggi tu kemalu, label demora keluar masih. Pasti masih tambah demora liya jogo. Ponto la consigue tambah hetan de ponto de los dule y ponto de la vela do azul hetan casibida. Quando castigo toda la hat, boleh hansoku, ni atu kata ni ponto bote ni la contensa. Timor Leste Portugal contra a dessa. Sensu kita punya kontra Barat, mulai dari sensu Skoa, sudah pontu jalan sendiri. Baru sudah lolos, mulai saya konsulta kali ho, arbitro memang saya manajer tetamika manajer kampu. Ini agora arbitro saya bapak dia manajer, ho dia ada top. Seria ya video review ada ini taruh semasa di kain top saya dah pakai arm sefo Sirena acontece em Tampassá. ya Sirena acontece em Tampassá. Kalau protesta bandera tu rumah mulai tertarik tambah ya protesta seperti itu Naya mulai terhitung rumah hari foto sama Basileria. Ini treinador halo protesta. Kalau ada protesta, protesta, orang banyak datang dari Tokyo. Arbitro se agora se vai
y mesa de Hareto, nosotros ya tare se la boca se hata. Igual que kata sila igual, ponto anesa de, ida la menalida, ini Timor Leste Portugal, ini ponto anesa ida ho ida la menalida. Jogo liuba, sira ne ponto tolo né? Mas que tolo, mas ida ne mesmo calo o ponto, mas para agora ida, mas bem estamos sendo tem que nessa. Sim, tava hoje nós Portugal até ponto primeiro, mas bem halo pelanggar castigo talahat, então ini ida por senso né, hakku dia. Ini bela empata, mas bem lamna. Se momento ne vamos miala viola regra, então Portugal bela manança né? Sim, se carrega dia lá halo contra Barak, então dia penal fat, mesmo que ponto dia. Ini regra internasional. Sim, regra internasional lawas.
Ya, árbitro para Brasília, tambah Brasileiro, demora ali o vai laku hal kontak tu malu. Ini árbitro penal Brasileiro. Agora se começa a falar, tare ini dia kata dia jeito técnico, insana tama. Ele sudah consegue se continua na parte. Você vê a bola azul. Terus Angola dia. Ya, árbitro para tambah dia emosi ni kami. Ini Angola hetam poi badahulu. Dia hetam sensu kata dia hetam poi dahulu. Ya, juga ada. Ya, maksudnya jogo separa tambah equipe jogo saya ai. Ini ada se começa tu hadiah baru ini kuyahu jogo. Cukup, jus seperti mana dia. Ini Angola hebat tampon tu dapat pon tu dua. Angola tu Mozambique hela hojera. Orang selalu dah kau na hela 37 segundo. Ini orang sudah last time. Ini orang sudah pon tu Madeira ni Angola ba Angola. Itu Angola pon tu. Ini arbitro pon tu ba Angola pesa zero. Ahora viene Angola menang 3-0. Jogo dia termina. Foto. Sini menang udah final. Dia tahu kita lihat atleta usia kategori 48 kg Belgia, usia Timor Leste do atleta usia Mozambique, jadi kalau setama dia di bawah di sama ke juga ultimo juga hari saya menang di tahun final. Selaku hela ya utama. Que ponto baita, ponto Timor Leste, ponto ida, orang sedang berdiri Timor Leste, Timor Leste hetam poin pada dua. Ini atleta Messi hetam ponto dua, isu kontinuen apatu, orang se aturan ini tidak sebut, se kontinuen halal sebut jadi. Yang orang Timor Leste katakan ponto macam ini, tarik kok, ada sebut ponto. Harusnya Timor Leste orang pun betul do Angola hojero kita itu harusnya dah cari siapa sih kayak media terus apa terus usulah itu dari naik Timor Leste terus seperti seorang sampai ini dia kelihatan pun tidak dia keluar jauh-jauh. Dia orang jauh dia atlet Timor for TV ya Angola harusnya itu tak pun tidak pun orang pun tu 5-0 solo Mozambique. Ya, cuando
Dede kona ihan ja tavumme kontru. Hoy ponto rua agora hoy jadang ponto rua dia mata rua total rua ne balima ponto rua. Ya bisa começa o jogo. Agora tempo era 44 segundos. Agora então. Lihat Mian ko halo agresang fisik itu ini Mian agresang ko lah tang kastigo ida. Ini se começa a jogar e tempo é de tambah jogo dele ponto tambah oi até Timor-Leste dalam rua terus ini ponto muito hitu agora tentar agora até ponto e agora menang agora dah agora dia ponto hitu era ponto dah para menang.
Terima
Terima
Bora, bora, Pinga.
Fabrizio Piuana Luigi.
Rashidi. Leonor y Mauricia. Leonor da Silva Gonçalves, Portugal, acá contra Mauricia Judita, Timor-Leste, AO.
contra Naria Isabel Angola AO.
Olá, telespectadores. Depois do jogo, telespectadores, foram 36 jogos nos semifinais da modalidade de Karatê Do. Após no combate entre atletas, finalmente alguns atletas serem conquistadores e alguns perderam no jogo. Mas no final do jogo, apenas 4 atletas nas 4 nações que avançarão para o final do jogo da manhã. E 4 atletas de 4 nações que vão combater no final do jogo amanhã. Mas para saber estes 4 conquistadores avançarão para amanhã, e no meu lado o júri está no meu lado para informar-nos sobre 4 atletas que avançarão no final do jogo para amanhã. Sim. Nação neberit makbele avança ba final. Tiak Vigar Barak telespectador botar hot baita hotu katak osi joga leve ohi hamutu joga dala torneio sinet ne tenia atleta Timor Leste na hat kategori hat ne tamoto final ne Timor Leste, Angola, Portugal o Mozambique ne hat ne maka abasi tam final por primeiro lugar. E depois Sirania jogo ba abang ne sira quando ba Sirania prêmio não isso. Quando a prêmio de responsabilidade do governo, também jogo ne dirige o governo rasi, também abasi se medalha ne. E cuslio essa itane avaliação quando ba jogo Sirania be macorrer mais o Timor Leste ou nação nem nebe que participa quando ba Sirania técnicos, no mos quando ba Sirania tática Sirania. Sim, dia. Hoje kata kahare kata lava Sirania joga capaz teves, técnico dia teves, tama horazão kata antes jogo kata se prepara um tempo naro, né hoje se mostra no seu outro, deixa outro, deixa amigo Sira, joga dia capaz los. Agradecer. Ouvintes e telespectadores, peço aos telespectadores para não percam a oportunidade e vamos acompanhar amanhã o final do jogo da modalidade de Karatê Do no ginásio do desporto Dili.